Konečna odluka o otrimovanju zakončujúceho ispitu za školjárov osnovných škôlok viazana za zaprowadzovanie zakonu, ktorý utoriže, že so zakončenjem osnovnej školy podrazumijuje pokladanje zakončujúceho ispitu. Načelnik školskej upravi za Južnobački i Srimski okruh Petar Vindjikant, hostujući u ranšej programi radioteleviziji Vojvodini, vyjavil, že še eventualni vimenki planu nje odnoša na školsku upravu Novi Sad. Smo imali za sada do juče 17 škola koje nisu radile, od danas je već počelo Mitrovica, tako znači da imamo svega 4 škole koje ne rade i to neće drastično da utiče na sam sistem polaganja završnog ispita, s obzirom da je to 5 radnih dana, odnosno 6, tako da i u tim školama će učenici biti spremni. Načelnik dodal, že rezultati probnog testiranja zadovoljujući. Na osnovu rezultata koje smo dobili iz skoro 20% škola, čak i nas to prijatno iznenadilo, je izuzetno mala razlika između rezultata iz maternjeg, odnosno srpskog jezika i matematike s jedne strane i kompozitnog testa sa druge strane. Načelnik nahlašal, že za upis do peršej klasi je zvecejak 7500 šljebodní mesta i šitski budu maz na hodu upisat še do školi, kotru žadaju u zavisnosti od rezultatov zakončujucoho ispitu.